Tolu minuta ta ele tu la lima le afiafi la stofi ya al mana va yo au mangalwenga fe ngai male atunu la so luas fu male ono o me lo lua tato ye le fai ungol ne va yaso ya malo lava le unsai malo le fa to I fe au mangalwenga tato pokalam fo ne o Suluaulama ne afiafi tato te mafuta ai ne afiafi tato te tau fai fa malo ya ile al fai vole atunu I fe au mangalwenga al tangata malana fai ya malo lava le soi fo manuia le ma fa te se foi mal sunga ya se ploni sunga fai fe au ne afiafi ona wale lava malo si o vanga poklami leo ma awa una to el ne afiafi ya wal sila mai mo le atunu mal mai mo fa fonga si o tato atunu le ngato samone va pe foi atunu e mau so fo manuia la sunga fai fe au se plon ne afiafi tu manuia la sunga le tai o tapo klami ne afiafi talo fatu Samoa la fa fonga Tapuaiga ne afiafi ya na to leo la mafai ule ne yaso fe au mangalwenga yo tute fo ima fe au sa fe ngai miso tato atunu mo le toai fata alofa mal fa malo tato poklame ya ile pa ya la tele so tato atunu ya mo is fata alofa ne tato matu tausi ne tato ya fa pele la valor tato kalisia la to lo fe ngai male fa no manu ina tua ina ia manuia so tato atunu ya tato ya ile nei va ngol tato fo la ngol ni tausanga ya lewa amatona pa umale masino me la tato wo il masino no ya pa ve tausanga pe afo tato sabalinga pe on tato wa matama yai ya fa pene lava ya so piso le atunu fa mana tuino le ons futa sa ya wa pe ole solulu le pa uile ya au se ta ua fona I mo le tato nu ono sfuta sa elo se fai numero le titi ka foi ai le sa il malo na yo tato tu awa auto maitia ya ono sfuta sa malo tu to ta se so tato nu pa malo to ita o tato malo ya la ofion le malo ma siofu ya va pe fol su il fon so to fia lo faltua pa malo to foi le fion al fon fetalai ya malo ofisa malo le fono ya pe foi le famisinsili malo ofisa famisinonga ya le ngata leo la ofiong al tamai tai palmia masui ol kabineta la kabineta filfilia ya fa pe foi sui fai puleuma sui fono o le moto fono si o tato nu le ngata o le vang fa fai o tu mal fol ne vaitau pe o ne el vang fa fai o fato tu le tu sa motas ya fa pe foi le vang fa fai o lo ngai el malo ya por le vang fa fai lo pui ya tau tata por le tau pipi ya malo la so fo manuia malo tau malo fo lau ele ne ya so fe au manga luenga fa malo foi fa lulungo ntanga luenga umal malo ya fa pe foi la foi nga luenga it tono fafo ya malo la so fo manuia ele nga tai leo o company ma business tu moti ya fa pe foi ya fa la potonga ya malo la so fo manuia o leo tau manuia fe au manga luenga le ne yaso nisho la to na wa ngai foi moto malau ya malo la so fo manuia le EFKS malo fa malos ya ni foi la to na uta pena mai wa ya ngaluenga le EFKS ya o le tu le moto malau to e ta milotasi e lo moto ya pe fa ye le se no fulfale a fa o na ia la fa mbuli ya o pole paula va me ya yese fonga tau mafa mo la to lo fa muli mai moto malau ya anau am telefone ngo peng failang ya mo ni sola to e fia mol me ola to lo fa ngai ngato samunei afa pe foi atu no mamau ya tato maftanga ni afiafi ele ngato na o lo fa ya fa pe o la sa u fa sol ni afiafi po sa u fa malo siau ya au tato ye nei vai tau ole o covid o la sa u fa malo siau mo lo uso lo inei samo ya fa pe foi lo uso la le ai tau malele mai atu no mau ya na tala lungo peng failangi ya foi ona to lau ina foi se tamo lungo ya mafuta mel nefiaf ya ole au lava ye man fa mol ta tu maftang nefiaf tau foi fa malo atu foi ya tila to lo ngafa male fatua inga tausi ya olawa amata foi na pekole le kukal nefiaf pola se tausi ngale nefiaf
ia o le nga tonu lava ia le vai aso ia o tauna i foi lalo ia o atu le weekend ia polasa alo to ti foi no ia pe o nga mana ia la ale anga le sau ai lunga le amtanga le vai aso se tauna sa o la sau le se mele ai mala ia le pe o ne Afiafi ia te pena se po se ale sa fa popo sina ko Samoa ia po se ulutau mal mitiele mafa fata lo foni tatu fa na wa onga na to fo isa fe ngai ma onga ne yaso ya fa pe fo nei fa na wo lo ma futa pe lo onga mai pe to no moto malawa ya fa malo tu tatu po klame ya tu e ta wal fa yol me onga a wole ave le covid ma sa ole sa ma va va fa ma uta tu i ma me la le se me onga ya wai umar covid ia ai fa wa pe lo se fu ta wina misila le tau sanga ne man la sanga ne ia ele fa no to ma wa mai pe fa pe ole anga ingalo le onga le alwa ile ni vai tau man nei so fu anga o tato ia ile fa mai fa malo fo ni o tato pa anga o tato po kalame ile mtanga luenga o pisinisi ala manu malepa ia lo lang malo si tato por kalame ia pe na matua ia fia fitai tasi ia fa pe foi le company man fa lo SOS la to foi lang sua male anga le mai tato po kalame ia nga tai dia ia ole papas instant coco pa pe na ona fa wa wina pele o nanga ia le lang wino tato po kalame ia ne wa fa ia no moltu sa to mo to malawa ia le ngata foi ia le mai mo mai ne tato ainga lo fa pe na ona au mauma sai malo iso stafo le ni lan ia fata lo fam fa malo atu tato po klame malo ngal due malo sai manuia mene tato wai ia malo foi le loto nu le wa mai tawa tu nei ni sio fa mau ngale fiso fa numero fa pe o le o te le tu langa si ti o le tupe maua sio tato tu nu mai o tato wai ngai fafu i tupe fa moli e la foma ia o se tu langa manuia le muso tato tunu mo le a lofa male anga le mane tato ai ngai faf ia ale sele ni wa sele ni le pa pena ona tia e ma a pena ona fa so ia le wo a tia e sio tato wa tunu ia fa pe fo lo tato tama ai sa fa longo se tato mo le mau le fai au i se tato mo liu ileso ia sa fa pe le mo mau le fai au ia awa o tinale o maliu ya e santa male no foi nei ele tausil ele santa male ai ele fa na lo mto fafo ya sa fa pel tala fifia ana le ai o to nei fafo moni lavo le fai el tene le tau tuam tausil tina ya o tu pe mai fafo le fa tu pe ya no monto foi o tato matu ele to fai ngofi ele o to ngofia foi so foi manto foi ia o tau sia so ele so foi maloloina foi le o fala aina me fa pena ia ele o tau ngofia la o le maula o le peore o le piama tu ile lau sa ndonga nefiafi o tupe maua le mo me tatu mai fafu ia o le tau foi ndano ia tatu ai ngolo ai tau malele ia tunu e fafu atunu e mau ia lo lango mai o lo mai volta au ia a boa folha tina ai no so tato no ia o le mo le 12 malo ia te o to ia i wo mai no nai atu no mau ia fai foi nai fa no longo mai se ta so ma ai no ia mal sunga vi feo ia o ele mo wa sa tu pe sol fia mo wa sa tu ia o te lo ele mo wa tu pe pa pe au lo sunga o ela fu me au tu pe fa foi asu fa malo i nisio le o alo mta mafana o le kale sia me tisi kapalo sina monga pena ele ne yaso ia fa pe ona ta pena il fa le no le o le mal tapua o le kale sia ia la to yo lo mai mo mai fa foi fa pe foi la to samu ne le mo sia va no au vai le fa mo ta o ia fa malo atu tato po klame ni Afiafi man to foi o le auto al vole a papalo le sa sola male tatu tawanga tu plang tarvo po le fa fi naunga tu plang tarvo la tausa wa telefone tausa nga wa tatu foi pa nga ma le kalesi me tisi sina monga e tu mai la volta wa e lang ni so tatu po kalame e ma se la vole tatu po kalame le fa fi naunga
matupulanga talavou ia fa malo to ile sunga le fa fengainga fa pe fole kalesia ia lo nga fa male fa mo tau le Afiafi ma se le so mata yao ia le fa fole ino le lato mal Tapuaiga fo fa talo fa tu male fa malo i alim tamai tai fa yaonga ia mai lava e aonga tulanga lua aonga fa te tai fa pe foi kolisi maulong se o lava university ma lo lava so i fo manuia ma lo lava le tawata ile ia so i fe au manga luenga bo foi se ta se fa se ama se ta se fa yaonga ia fa pe se le fa yaonga yo mele o to e amatao so pe e ia onga ia il fana o nai lo mai el tamititi ia sa tu lava pe o le temel covid ia le fa ia lava se meu ia la auto ia tu ia lo to fo ia le me mas me tuai to e mata mai basics ia lo a falta usanga o tauna sa uni mo so ni al ta wana le sa no fo sunga se puloni a fa yo nai mauta malo tom fa e me au o fa ngale tau tinga fo nai tamai tai ma li fa yao e o lo ina tatou alela se atu sunga ya cho ia moni se tatou fa fiang se filo le Afiafi e tatou te pa no file mo fo le vessel ma fo fa ile so e fa ona le mosta cash ia pe o ma o ma sunga fa le se cash le Afiafi ia lela se atu sunga ya cho mona ya tatou fa fiang se filo tali mai fa o tatou Pakaria bueno. Ahora sola. Ay, ¿qué vos te pones? Sola tu step là. Où est-ce que vous? Pas faire ouais pour les fois. Sola. Oh, ah sola. Oh. Oh, oh. Oh, iya waka. Sola mo kau kira bai. Ya va a faire se va le quoi bubu le patron. Oh là là, le la mo le ya la hoy. Eso cover bai. Yes. Hey, Pakaria hoy. ¿Qué hago? Pues si corriga la como, bai. Ya la. Para gua, hola lo como. Sí, de yo si corriga me siro ma. Hola no. Papá, a ver que me jalo me bai, me bai. Bai. Le alofa ki aya kai lungo le vai ka fia la kue pekesa o a o le pipili o asao masio o tofa anau nau la ngona lo usai sai Yoi, ya pa. Selo wa bio la ngo pia le chafanga. Ya pa pe ya. O wa kula lo u pa. Ore le le yo skama. Ha? Le yo si pidi ya ka fa ya e do le yo ga le. Le yo si pidi. Ye fa. Oh. Vai.
Olha vai. O kai vai mo kuai sekia koma kingo. Sao? Yoi. Sao? Yoi. So la biar la faya kai. Vai. Olha na ngai e paku la wala e vai ti. Le makama fai. Langar on kula fo vai. Ya, se me la lagi. Kau ni cepe. Olha lá. Oh, pipi. Yo, Pipi makan. Jadi awak ni awak. Se okey bang, babe. Hey. Kau ni cepe vai. Vai pepe no ya. Olha ku si kuala mo ofore fiu. Longo winga. Pare fiu wangi ka ka yang sala. Ada mau okey va pero. Tengah kau go fian. Wai fian. Vai le vai. Kama ini vai. Vai. Vai essa palo. Essa malo. Eh. Não, kau para dia. Tole. Awak saulan ya. Ya. Kelo ka nga ko mai la lo le mai malo lo siap wai. Ka fe makwa. Ba ngai le malo lo siap ka vai. Pa fe kai sole. Ya wala ya. Vai balik deh ya. Ngawa mayo wa makwa ai ngawa malos. Wanu va ya fe que caele le wa caele le vai petesa. Ua matou sauni malosi Tau tua faa maoni Billy my cherry Pala au mai loa telefoni Triple S elefoi Shopship and sweet triple S Oh cherry you are the best
Fatonu le tu lai lema ia o nisi na whawhiwhianga sui whiwhiloi ia pe ona ia ele whale etun la tasi o ata maalia nisi na whawhiwhianga ia whano while mua ele vese o le neu aso i whi au mga aluanga e ngata fwoi lea o na iau tātou Tapuaiga tausi ia o ne to fatua to tau to mai le neu aso ia whaisina malolo mai le fwoi i whi au mga aluanga le neu aso ia ma wo no e ni so tatu al fa ngai lungo pe failang fa mole le sunga ya cho mole no silfia so tatu tnu ya ole ma futa mai le sunga ya hipa horitana ma lo se fo manuia mal tatu lo sunga vi ia le li me uma fa ftai mol po kalame ma tango fie se tasilo alo mutam fa na so ma tu e kalesia i savaia se pulon tama pesi ya pe foi i sai leala ne ma futa mai talo fatu le tina ya se le tawili pau ape na ona ma futa mai Christchurch ya ma lo se fu alo fatu talo fatu ya au nese kurin talo fa il proclame Manuel Suluaulama le Afiafi God bless to ino Stefano Mika ya filiva va so fu manuia i lo sunga manuia le fanga solonga le pokalame fa taile ma futa mai fili talo fatu ya fa mabainga sa fai ya pa pe foi le tamala inga mal fa na fa pe na ona ma futa mai le Garden City Christchurch ya lo fatu tato pokalame ni Afiafi ya fa Sicilia lo fanga le sunga le faifau ya ula leta vita tu inga mala fa talo fatu lo sunga mo le fafoino le tatu pokalame le Afiafi mana e foi le suinga pau au leo le falongoino le leo le leo maulunga o le master Tapuaiga manuia le pokalame tatu pokalame le Afiafi alo fatu i lo sunga mafuta atu i mangele o kilani ya te New Zealand aftaile mafuta mai ula lei ya te tono le aso foi ataiao ya tatu toi falong foi le sifongo le master Tapuaiga ya nisi na la to mol me ola to lo fanga po lo mafuta mai lunga o peng tfailangi ya el tatu pokalame ile so o niso me tup na tupu ile so manafi ya manafi le sa fata uta ya ile le faul faleina o suye lu se ful o le taustusia Samoa ni le sa fatino ina itai tau mesina ile po ya il luas fulu ila to lo ma o pe fia to mai tai pe fia foi ali ya meu mautino foi numero luas fulu ila to fo ya wa fal faleila ile ofisata sociale ale atunu mana foi le numero fa popo ya mo banga ya to stus po o kika
Atu ia le fai ngole o kika pe. Ni ai, la to yo testus ia po le o kika o le ngalwenga. Le to finga lava ia fa accountant ia o le testus ia le ngona ta ungai le ta o nei ta to tunu ia ngalwenga ia. Ya mau foi lungo peng fai langi lo fa ta u mta ngalwenga o tinam te mai tai bang so tai nu ma fioanga ia o le stofie lo fa ta u la to le o fulang nuli. Ia o la to fa tinonga ia lango ina ai le te o sawanga ia mo tinam te mai tai e langa te foi leo ia o lim po le tupa o tama ia wai e fa ni so ila to lo sawa ina tonu o ainga ia wai le fa pito nga fa se fa mtalanga e tinam te mai tai ia e fa pe foi an tatu tupa ia ia lava ia foi ni so ila to lo sawa ina tonu o ainga ia nisho tatu tina ia o leso tofila o le fata o mtanga lweng ia le ofulang luli ia e tau fia isa wanga i tono le Pasifika ia ngata foi leo o le sole ato ele se lau luas fulta usanga lo ofisa vai tau ia pia ia tele ne tau sang ia ele ngata foi leo o le sole aso fapto mo ofisa vai tau la langi po le word meteorological day ia o tau la tu foi una ia tatu te lo ai le anga ingol so fo le ile lisiaso le moltala la varia o tau tatu te lo pe si le ngata ifale o a fo inti mungo mai se foi o fama mtang o tau na la una foi lo ofisa vai tau ia fa malo tu ai le su lo ofisa sili ia male pulenga ila auto unanga ile aso mleaso ile ngato tala tau iltaya ya fa pe foi le afiafi ino malu malipo ya ta tono nawa sa uni inicio tato tuole ya ofisa fa ngalwenga ma se foi ya la tolo sa uni fa malanga tu tua ya ilungo o pasi fa pe foi ya o tavole la pasesi ya ma se foi ta vale a fel tanta lava ia te tautu anales sau fatu ngina talo fatu ia pale ang siva sanilivi fa penao na mafuta mai Hawaii ia lo molio na lo faanga sena inge le tui savai ia fa pe foi ia le tumenta ia Jacinta Sela ia lo fa penao na molio na lo faanga ia na matua ia tone mai liponiko ile tongo fa pe foi si ona tina matua ia tala oso selo fa masava o lo faanga e moli mai Brisbane ia Jacinta Sela si moleli malo la vai lo sunga le neaso viele le neaso lo fatu le tina ia peti si moleli isa po e fale alili fa belo sunga le neafiafi ia mafuta mai New Zealand fa tai siu e mafuta mai ia o Josefa le tawa ta lo fatu ia mafuta mai sini Australia tal fatu ia pale ang siva sanilivi le wo lungo le tatu screen ona lo faanga fa pena ona moli siona inga i le tui sa vai fa pe fo ia Jacinta Sela ia o lo moli ona lo faanga ai ona ma tua ia toni mai lipo niko le tong i fa pe fo ia tala oso Sela fo nga savai faanga mai loken Brisbane lo fatu manu e pokalame ia stasi leo tina matua sio mato no fo i savai fo nga savai ia le tina le ia tala oso Sela ia lo fo i tau sango si lo matua ia i tono se mato no e meso de kale se me tisi fonga savai ia monto foi o nei o tato tinam ta mama to yo lo fa lo peino la to yo lo tapo ia le al fai vola tu lo fa no manu ia fa style to no nei tau sanga tele wai ai ni so tato tinam ta mama to wa usia le iva sful ia alanga to foi le wa usia foi le se la tau sang ia elo muta lava le talo ia male tapo ia le al fai vole atunu ia talo lava tato pokalame pol tato ala ta ia moni sta usang setele tato te mafuta i lungo le nefunga le tu mau ia tato fa foi pelvi ngai le tua ono lang tau singa lo to soifua maso mato vola au te lo le la vai foi tato pokalame ni so fa fiansi filoi ia wal tato mafuta ngal nefiafi tali mai fa wal tato mafuta au simel mai
tama ole Samoa iai masio tina ole papalangi e ai tara ile falawa fapata o te ai foi ile fali fufai awa elua ufasi no manga ile lalolangi pele olo ufa chuchua ana ya
se tasina o whawhianga mai tamaitai a Tara. Ia whapea foi le au talvauna mai o Tara. Ia, whanu file moe fol tātou maftang. Mai se o niso whawhianga sui fifiloi. Ia wal tātou maftanga le nea Afiafi. Le aua ai foi le malingi o timunga le nea Afiafi. Ia tal whatai o pia. Ia e o le tulanga lava ia le tau i le so. Ia e le ilonga lava o na pe asa te le la. Ia sa vai le wha malmalu o le nea aso. Ia a whafona ma le la. Ia o le nea Afiafi. Ia o le ota mātou vai ia timunga le nea Afiafi. Ia timunga whamanianga. Whasusula o ele. Ia me se foi o mea tuto. Ia nai mea whanga. Ia pa mole sunga ya to pe ai ni yo tato lo fanga lungo peng tfailang ya mole no official fia so tato nu ale tu la ono tato fainga lotu pe ona masane ai le Afiafi male Afiafi ya pe ona la sa ni tato le sunga le fa fenga ya Andrew la official mai le kalesia e fakasai su fanga ya le mafuta mai ya Anita Dressman beautiful song yo Paftai mata ngofia pesengol le nea Afiafi. Ya. Ya, ne tina ya sia le tawili ili pau. Ya, lo moli ona lo faanga isiona tina ya malia sa ena toilolo. Wow. Lo ngase isiola to ala la fanga i tuanai. Ya, pena ona moli atu ya lo faanga tato proklame ya ile tina matua. Ia whapenao na whenga i mga ngasi. Ia alo whanyea le atua, ia le whenga i mga ngasi mai o le tino. Ia whapenao na anga le lei. Toi whafo i sia le maalosi. Ia mawai pia le mawhatanga ma whanau le ngata i Samone. Ia anu tapua ia whai o whaiba whanau o loo au mau ia tunu i mamau. Ile te leina vevesi le nunga le internet ai mese o le upenga ta whailangi. Ia se whala velave matu i alina tula i mai le atunu i Texas, state of Texas. Sumalfa. I Amerika. Ia ina i whanau, ia alo ma whanau o pele a inga. Ia le whapea ona tula i mese whala velave lea. Pe ona ia. Mo tātou lava o Kerisiano, ia mo tātou tangata o whaatala leina. Ia tātou manatua. Ia nei mātua, ia o nei whanau. A mese o alo toto. Tātou manatua ia tātou tālusanga, ia maua pei lato e mātua le mawhanawhana. Ia mai le atua, ia o iai nei taimi whainga. Tātou tālo pea, mo le lalolangi ia. O le lalolangi lava ia o le ol whaatasi o le saito mali titania. Ne whapena o na le mawhai lava o na ave e seina ia le ti Apollo e mesi o whaasosonga al fidi. Whapena o na awhia lalolangi. Ia tātou tālo pea ma tātou whātua tua pea. Ia o lo soifua le atua, ia o le atua lava e. Ma walo tātou tō manga i temi whapenei. Am nato leo la tātou tāpena le tātou whainga lotu. I sao fwoi tupulanga talavou ni Afiafi. Leo tāpena mai a sao tupulanga talavou. Me se fwoi o pesenga. Ia e whaanu file mo i pel tātou maftang. Ia o tāpena o tātou mawhawhau o loto mangang. Ia wal tātou tāpoinga le ni Afiafi. Peo na whaese tala. Ia o le tūlahe ono. Tātou tāpoinga le ni Afiafi. Le ataitaina i tātou le sunga i whawhengai. Sunga ia Andrew la official mai le kalisia EFKS Samoa usi mai mai mo Oh
E fatau
Mapumaya Samoa mai fe au mangalu ngole ne yaso. Malo le on sai, malo fo il fa totoa. Ai o mai se o tātou Tapuai i le atua. Ia tātou tau fetuli ma le ono sai i le ana tanu o yo tātou luma. Ma ia vava ai atu ia Yesu. O lena te taitaina, o lena te faa ato toina, le faa ato tua. O le talo mo le ngang pa ia. A fio mai o ia ngang pa ia e te papatisoina o mātou tangata. Ina ua mātou mapu ma malolo mai fe au mga luenga o le ne yaso. Ha o le vi inga e te taulawa o na foi ia te oe. A wana le se nolo walofa. E le tala leo malia le ne yaso. O le me leo o mātou wala au a nganga pa ia e. Ia e papatiso mai i mātou. Ma faa uina le mātou tapo inga o le a whaia nei. E i uai mea uma i le faa sili sili ina. O lo vi inga e faa wawau. E ala ia Yesu Keriso le li ima le faa ola. Amen. O le whaitauina o a fionga pa ia na tātou wali. Ma o se tusie. Taitaina i tātou le nei Afiafi. Mai le whenga inga fau. E perulo na mata upo sifun ma le lua. Au te whaitauina le whai upo mua mua ma le lua. E peru sifun ma le lua. Whai upo mua mua ma le whai upe lua. Au te whaitauina. Whaafonga maia. O afionga pa ia ano tātou walii. O le nei. O i tātou foi. O lo ua vangaia e le whaapotpotonga o e mata mai e whaapeo na to tele. I nā tātou tu ese ia o mea mamafa uma. A toa maleanga sala e whaalave lave ngō fie ai i tātou. I tātou tau fetuli ma le ono sai i le ana tanu o i tātou. O yo tātou luma. Ma ia wawa ai ia Yesu. O lena taitaina ma lena whaato atoa ina le whaatua tua. O lena ono sai le sātauro. Na whaatau waa ia te ia le maa. O na ole oli oli. Sā tuu i ona luma. Ua nofo foi o ia i le tūtau matau. O le nofo a li ia o le tua. Whamanuia mai le tua le tātou whaitau ma whaalongolongo ia nā fionga pa ia. Mai e tū mau pia ia te ia lona lava vi inga. Nei e o le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Se mawhau funga whalea nganga o le nei Afiafi. Whao ngai nai se vaenga. O le whai upu mua mua ma le lua sa whaitauina. E whai mamatua, e whaapelo na whaitauina. Ia tātou tau whetuli ma le ono sai le ala tanu o io tātou luma. Ma ia wawa ai atu ia Yesu. O le na taitaina, ma le na whaato toina, le whaatua tua. Whamele manatu au tua le tae au. O le a o tau lai iai le tātou wa ai. Whaia se manatu au tū le nei Afiafi. Ia tātou waa ai atu ia Yesu. Ia tātou waa ai atu ia Yesu. E le whai ngofie le ngā luenga e whaatino e mata e lua. A wā a whai e loa atu o mea o loo i luma. E maua fo i e si umata isi mea e tele. E tele mea e wha lave ina ai le wa ai. Pea whai e yeise mea tā ua. O loo fia tuli matai pea e le wa ai. Whaonga ina e le tusitala e Peru. Le upunga lue lea o le wa ai. Po o le wa ai. E le o le wa ai masani. Tau lava ina ia i loa atu. A o le wa ai e loa ai isi mea. Ai tau lava o Yesu. E tini iai le wa ai. O le upu e le ni o lo wha li liwina mai ei le upu wa ai. Wa ai atu. O le tu whata singa o ni ngā luenga se lua. Mua o le a ngai ese. Wa ai ese. Tilo ese. A whai ua le loa atu Yesu. Sa ili. Se mea e maneno ai le wa ai. Pei o na whaatino ina e sa kaio. Le tangata pu'u masa saa na e le la au. Na manino le iai lana wa ai atu i a Yesu. Lua.
ia I loa atu. I se whaali liunga e whaafaingofie. Ia ngai ese le tātou waai I isi mea o na waai atu ai lea. Ia pe whaapefo. Ia tilo ese mai isi mea o na manino ai lea o le waai atu I a Yesu. O lona winga. A muli le tangata ia afia muli le tangata ia Yesu. Ia aua lava ne ia se isi mea e whaalave na ai le waai. A ia matua mata I tu Yesu I teimi uma. E ia se isi tangata whai manu tutu, solo whanua se I tulou. O lea mi o lea lana manu pe a whai tu unga I le tausanga ma le tausanga. O le uli waa. O le tasi tausanga, ana whai lea e le tamaloa le lana ofa I langa tangata ti e solo whanua. Alwe avel ta manu e whaatoling. Ia, ina ia mau se ta mua. O le taimia e mua I le ta solo whanua. Ta te vai lua tutusa I le manu malo. Ia, wala talata I le aso e whai le tu unga. On sau leo le tamati te sol fanua fasili atu le tamalo wa mai ya fai mai le tamati te sol fanua cheki ta ua sau ni moltu unga wo ile sol tu unga fa tali uma tangata o no fo mai le fale matamata le taimi o mai le tu unga le o sau le tu unga e o mai le me o no fo i tangata le fale matamata tu langa esele sawa o le sol fanua o faila na mata tie wata pong sa le taunu unga o lea tausanga tūlanga esele mua le solfanua lea ngō o mai le tini o na o mai lea o ila tau e whaasalalau ma le au whai TV o le au whai newspaper whai le whaatala noanga o le solfanua ma le na ti ai ia na whaapele o le whasiti ma nei alau solfanua e whaulinga mai o solfanua teu wina a le ale tāua ma le au ngā o le la matati o ata pongsa fai mai le tali le tangata na ti le solfanua e le o se ti ngata pongsa wana o se ti ngata e fa pongsa ai au tafa ai amatua manino le leile va ai le solfanua i le tini fa pongsa au tafa ava esela na va ai mai si mea ai manino la na va ai iluma mai loa tu ai le tini fa penale tangata e fia muli ai Yesu ia mata I tu le leile ala ma ia tau lai pele ma ai atu ia Yesu au le au tilo solo au ai tilo solo loa mata sipa loa le sa o le me alu iai Samoa ma lau whaafonga le nei Afiafi o te tau nei ona tu ese mea u malama o lo whaalave nai le tātou wa ai atu ia Yesu fai mai na wala au Yesu ia Peteru I lunga o le waa ina ia savali atu ia te ia. Ona savali ane lea o ia nai le waa ma ngai atu ile li o Yesu na le ia me oma e na ia tilo lo ile matangi ma le so wa o le sami tupu lo le whaalave fa le tonu lo la na savali walu ese le waa atu ia Yesu o ia le maua le ai lea e manao I ai le tusitala e peru tilo ese mai isi mea o na matua manino ai lea o lau wa ai atu I ai Yesu o le memoni tātou te leo toi whaafisanga I nei ma le li o Yesu pau mea ia o tātou whaafisanga I nei o le tele o le mau whaafitauli tātou whaafisanga I nei ma le COVID se fulu ma le iwa ua pangati ai si o tātou atunu ma walunga le tau o le soifuanga ai o lo whaafisanga I fo'i ma le tele o le mau whaalave a o lea fo'i tātou te waai atu e fiati na e nei o tātou ainga ai ale nei aso I ona whaiva mati ute whaatino mauti noa fo'i sa I nisi mea sa whaalave ina ai le tātou waai atu I le li'i o Yesu whai mele tusitala e peru o Yesu ke liso o lena taitaina ma faato ina I tātou I le faatua tua o lona winga
O tātou le toi wa ai atu i le li o Yesu. A ua tātou wa ai fa le fa tua. O le fa lango i mea o fa moe i ai. O le mauti noa i mea e le o wa ai. Mana tua fo i o le fa tua. O le wa ai le nā fa kerisiano. Le kerisiano moni e tau lai lana wa ai i mea na whaia e le li. O ana whetalainga mana o aonga. Ina ia tau nuu i tātou i manuia. I le whaingo fie. A o le tātou tofi lea Samoa e. Ua wala uina i tātou e le tua ina ia whaavae le tua i asa. Whaavae Samoa i le tua. O mea uma, ia tuli matai pea Yesu i le tātou vaai. O le leo le tātou vaai nei. O le manuia le nao whanau le lumana. Manuia ainga, manuia le atunu, manuia le ekalesia. E le whaingo fie, a o le whaau le nei Afiafi, ia waa ai atu i a Yesu. Ma muli i ona tūlanga ao. Whai mai le whaafetai a le isi uso, sa mafuta e se tasi o mafutanga. Na whaila na whaafetai ai mea na maua. A wawa ai atu le uso. I le tele o tau mafa, o le tau mafutanga. I le ngata i lea, tele mea lofa uofo i nani. Mane tau tusi e mafa, i le ilo pe fia. Fa solo le whaafetai le tau le lea. A mata mai lawa i le tau mafutanga, lau fofonga fia o le mafutanga. Maleanga le lei, na fo ai ane e tele o mea lofa. A le meutupu. O ane loa i le teu tusi, whaapea loa ma le uso. E le i titi le nganga o le whaafetai. O na o la o tausi le sila le emo. E tusa o le neise le ni, wou tau tau a oina. Whaafafonga fo i upo o le whaafetai, sila le emo. O na o le teu tusi e le iloa, pe fia se mea o iai. A o le sila le emo o le tangata whaatua. Ia le emo le vaai atu i le li o Yesu. O le na wha ato o toa ina le wha atua. O le na ono sai i le sātauru. Ma wha atau vaai a te ia le maa. O na o le alofa tele i a te oi maau. Ia whailea mo i tātou. A o sauni ma tā pena whi au o le aso fau. Whai unga o le neiva i aso le tātou savalinga. Aua nei emo. Lau sila ma le tātou vaai atu i a Yesu. E tau nuu ai mea uma ua fuafua ina o le neiva yaso. Ia manu ia tele whai ngā malo longa o le nei Afiafi. O le a tātou pepese i le pese e lua se lau lua se fuluma le tasi.
se o tātou te talo. Whawhetai tele le tua i lo walofa ma lo wanga le lei. Awa wa mapu mai o tangata i fe au ma ngā luenga sa whita i tunga iai. Wale ngata i ngā luenga whaale malo, o ngā luenga whaale company, o le whaatino ino o pisi nisi ese. O le tangata fo i ma le whaatino ino o na whaiva mana tāleni. Aia i lātou o e sa ngā lulua i le wau matua ma le ngā taifale. Ua whaapea fo i le ngā luenga le whai ngofie sa whea ngai ma naita mā ma tina mātutua umalawa o le nei atunu. O i lātou sa tāpua ia le whetāloloa i o autangata. E whaatino whe au ma ngā luenga o le nei aso. Le ua mapu ma mālolo mai. A o le tala leo malia i la mātou whaalongo. Ua le ai a se tala vale o se tala e whaapopole mātu atu vale ai i mātou. E ulawa fo i na mātou iai pēa. I le malu pui pui le lei o le lei atunu o no le lei whaamai wāwha i nai i mātou. Ua māwalunga lava lo mātou talitonunga. O le mātou whaamoe moe i lau fio. E manui ai i mātou. Whaafetai o lo manuia sa mooma. I ona vaenga ese. O le ngata o le whai ngā malo. O rau ai ka le sia ese i to tonu o le nei atunu. A o a inga ta itasi. I mātua ma whanau. I lau puipuinga o lau whaasoa. O mawhai aia i mātou na whaai uina le nei aso ina uapo. A o loo māua lunga pēa se vi inga e foi i lau fio le tua le tama. Whaafetai lo walofa. Fua i fua mo i mātou. O le ngata o le malo si o le tino o le māwhau. A o whaapena foi o na eanga le lei pēa mo i mātou. E ala i le so i fua whaaleanga. Whaatu mauina ai le vaai whaale whaatua tua. Ina ia tu maule wha moe ia te oe Yesu manui ai me uma mātou te whaia. Tele mano anoa i lo walofa ma lo wanga le lei. O mauna e sahaunia ma tāpena ina i so o se awala. Mātou wole ma wala awatu. O wha pena o na e tali mai. E wha malie ina ai o mātou langona mamana. A wale wha atino ina o so o se vaenga o la mātou tautua. Vi ia lava ma wha whetaia oe le tua le tama. Mātou maua fo i le nei awala. O fiso ta inga mātou te tāpua i whaatasi ai i loa tunu. E ala i le nei tāpua inga ina i o i lawa mamauta. O le ngā luenga ua whaia e lau ala leo TV lua i le nei fo i Afiafi. Ina ia mōli o lo fina ngalo i au tangata whaatua. Whaafetai le tua na o au me alofa tā ua i lo mātou wola. O loa ngangpa i alo mātou fisoa soa ni sili. O ia lava na manui ai mea uma mātou te whaia. Whaafetai au a fionga pa ia. E tō matau ina i pēlo mātou vai. Ina i o mātou su e mawhaitau a tili pē iai. Ina i o mātou lolo fina ngalo alofa mō i mātou. Sili na mātou whaafetai ona o Yesu Keliso lo mātou wali i whaola. O leen au mai le tongi ola i le lalolangi anga sala. Ina i a mamama whaama ngalo ina ai i mātou uma. Mawala mātou wala i lo malo e whaavavau pe a whai mātou te talia o ia. I le salamo ma le whaatua tua whaamaoni. Nei maso uma o le mātou wola. Tō maula o fiole vi inga o le whaamanu o le whaanetanga. Ma le pule au au ma lava. Nei o lava i le whaamavau. Le atua me o tō nue. Na o lau o fio lava e tōnu ma ato o tō mea uma e te whaia. Lau o fio fo i mātou te sulu whai ai. Pea whai o le ato o toa ua se o le anga ma uanga sala le tangata. O le ala leo le mātou wala au le ie. O le asa mātou whaatinonga o sa mātou au o nanga. O a fo i sa mātou whaatinonga o ngā luenga ma le soifua wala uina i so o se fe au ma so o se tiute o le nei aso. Ua le atangi ai fo linga vai o le alofa tu no tele o lau fio mo i mātou. Whaamangalo mai i mātou. Whaamangalo pe a whai wa se ese la mātou whaamua. Pong sala mātou wa ai i lawa fio. Aua manino la mātou wa ai atu i isi mea. Mātou pa uai le loloto o leanga sala. Mātou te talo le li ie. Whaamangalo mai mawhauwhaunga i o mātou loto. Ma mana tuna tunga o le tangata lava ia. Pe a whai ua whai mawale ua le whaamoe moe atu i lawa fio. Ina ia manui ai me uma. Mātou te ioi ma telitonu. Sausauina ma whaamamaina i mātou le toto pa ia o Yesu Keliso le li i whaola. O le toto e wha pa ia ma whaau ina ai i mātou. Wha ato toa ai le whaatino ina o mātou whi au ma mātou ngā luenga.
ia ngale mai la o fio le nei Afiafi ia Samoa a sauni fai ngā malolonga o le nei po wa malu mai ia iai pea lo lofa ma lo wanga le pui ma malutia lo mato wola ia mau fo se fasilinga o le malos a wala fe au manga luenga o totoe o le nei vai aso mato te talo le ie ina ia fa manuia la o fio a inga te tas la tu tua e fai pea o le ngata o le kale si o tono no a le tua e fai pea wala le tua ina o le malo maleanga iluma o se manuia la tele o tangata ia o lo walofa ia ila to uma o e tua mangalu lue pea a wala so mato manuia mato te talo no ngaluenga fai pea lau e kalesia i so se fata fai taulanga ma so se e kalesia i tono le nei tunu ia mana lava mea uma mato te faia ia faia fo i mea uma male va ayatu i lo walofa ma lo fina ngalo lofa mo i mato ina ia manuia mea uma ina ia mana mea uma mato te faia ina ia tupu maola le fe au ma le tala le lei tono le nei tunu fa manuia le fainga malo ele fai ngofie le nei vai tau ai le ngata fo i leo la to puipuinga ina ia malutia Samoa maua pea le fia ona o le nei fa mai wa mato pangatia ai ia maua pea e ila to le tofa ma fa tumu ina pea le la to utu a wa lava le te ina o le nei fainga malo ina ia manuia o tangata lau tele na mato te talo fo i le ie manatua le lalo langi pua ngatia e tu ina tu pea la mato te talo ina ia lo fangia e lau fio tele so i fua maleola wa mau ona o le fevata wai o malo o le nei lalo langi ia pa ia tu lo file mu ina ia vave se aso ma se teime fina ngalo ai ila tou ma ole loto mau lalo a wa lava se di inga o ele tu ale tama ya ma tou te talo a wa lava te tu la fo ina i ma tou o ma tou te talo ia wo fo ina tu fa tasi ma talo le leo yo ma tou loto ia faia pe ia ilo lava fina ngalo a wa lava so ma tou fa tau anau ala ya Yesu Keriso le li mal faola a o le manuia ma le file mu la o fio le tu le tama le lo fasili sili se o Yesu Keriso le li mal faola ma le maftanga ma fana ma o ya nganga pa ia e lunga leo i matou manei ma lunga o lau fana uma i le lalo langi atoa nei o i le fa avavau lava amen.
Ta tonu le ua te ilangi le tātou Tapuaiga le nea Afiafi. Ia le whea o le tala lei, ia tō mtawina ilo tātou ola ngā lue ma le soifua tautua i tonu nu mafioanga e whapea foi le kalesia le tua. E peo na tāpena ina i tātou le sunga le whawhengainga, sunga ia entula ofiso, ma le kalesia e whakasai siufanga. Pea lava lea wale a fio le usoli, a laltai le malu ia whalatai, whaftai le sunga le whawhengainga mo le whea o le tala le nea Afiafi, ia e tāpena ele tātou whainga malanga, il neva yaso o tutoe, a ma se foi e anga inga o neta usanga, ma lo lava sauni, ma lo tāpena, ia o talo lava ia tala fonga langi tō whau mai ia whamnianga lea tua, le tō whawha lea tua, ia wale whenga ia lau sunga, ma le whea o le tala lei, ma le tala inga foi o le whinangalo lea tua, i tono le nu ma le awhioanga, whaftai ma le wha malo siau, le ngata foi leo vi inga o lea tua, tāpena ina ia e le au whaipese ma la inga safu. Tai foi sao tupulanga talabou, peo na whapenao na tawa mai foi le whiau tala le nea Afiafi. Ia te tawa foi sao tupulanga talabou, peo na aile amataina le tātou whaingalotu e whapea foi mai whaingalotu. Ia awale tawa maina leo le whiau whalenganga peo na sauno le tātou tofi. Ia whapea le Tapuaiga le nea Afiafi. Ia manato e nisi o tā whasesilanga, whalau i tele, ia mai nisi foi o tangaluenga ma pisinisi, ia whapea foi nisi o e kālesia, ia whapea nao na whao ina mai tātou pokalame nea Afiafi, nao le atu leo so ia tō, ia mo tātou whasesilanga, ia mwharinga whalau i tele. Whasalunga mai le kālesia whapot butong Congregational Samoa vai pua. O le au le tētai eina uru whao pe au tuto e sāsaina le whalai pe o le upu e whai poula. Te le te au whanga ina fo i le niu loa, pe o te toi pāpau ina whātu pe mule o te ulefonga. Wa upa ia mai ai le vavau e o i le wha vavau. Ai mai o ia so mātou leo ma mangalo sa mātou wha matalanga. Sei whaai loa fuafuanga tusai ma le sa ina le tātou lulu, e pena whātulanga ina mo le aso wharaile, lua se fulu ma le fito me lua afe lua lua. E le nā ma le la ina tulanga le wha mai mo na afianga, ai mai so vavau e pena wha malo si ai so tātou utodoo. O le lau fo ina afiai malo tātou sei. Le mo le toi vai malo i puenga o le tulanga. A whai te senei le finangalo le ni au lotu. E tolo po ina atu le sei no le tātou lulu. E le aso wharaile lua suma le whaaiuni lua afe lua lua. E le mota le ngā ruenga i whakasai vai pua suma le lua i le auli. Whamoimoine no fo le tua o le amole atu eilu tu so i fuamo so mātou wola i le aso tau po ina. Whaaftai fai feau ma le au lotu e whakasa vai pua. Whasilanga ma le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. Tapunia talusanga mo le pokalame wha apernitisi lua o lulua. E whasilsila atu ma le wha loalo. O le asfaraile luasfu ma le fito me i le itu la e wha i le Afiafi. O le awhangata ina aile tu ina mai o talusanga mo e fie ulfale. I pokalame au ina ai ma tātā wha apernitisi nei. Mo mua ka muta po le whau mea whali, lua ngau si o tōtonga o masini, tolu, palama, po le whaipaipa, wha so ua mea, lima, inisinia o afi ta vale ma masini, ono, whai mōli el tise, fitu, whai pusa aisa po le whai ea malulu, valu, inisinia whai lau el tise, au fia umai masini whai elektronika. E ma whai ona mau pe patalu sanga, i leo fisa utua na tanga luenga, fo ngā whale lua, Gold Star whale, o fisa o taui mo whalavelave whafose i apia, po le la le mtanga luenga i le maketi i sa le longa, po le upenga ta whailangi, www.mco.gov.ws. Mo nisi whamtalanga whafsotai mai le vaenga o aperenitisi, ngā luenga ma maketi o leipa, i le telefoni lua o whawhatasi, lua o whawhalua, i le ofisa utu i apia, po le mātou au whainga luenga i savai, telefoni 5 tol fa, po le 5 tol valu, po le emaili apprenticeship@mco.gov.ws. Whaftai, sainia, pulotu Linton Tunili o Fisasili o Pulenga. Notice from the Ministry of Commerce, Industry and Labour. Closing date for applications to enter Apprenticeship Program 2022.
The public is hereby reminded that applications for entry into the Samoa Apprenticeship Training Scheme is now set to close on Friday, the 27th of May 2022 at 4 p.m. for those who are interested in the following apprenticeship trades: carpentry and joinery, fitting and machining, plumbing and sheet metal, welding and fabrication, motor mechanic, electrical, refrigeration and air conditioning, electronic technology, inclusive or electronic devices. Application form can be uplifted from our office, ACC Costa Building, Unit 201, our branch at the Suluaulama Market in Savai, or visit our website www.mco.gov.ws to download the form. For further information, please contact the Apprenticeship, Employment and Labour Market Division on 20441, 20442, or our Suluaulama staff on 51134, 51138, or email apprenticeship@mco.gov.ws. Whawhitai, signed by Pulotu Lyndon June Lee, Chief Executive Officer. Fasalunga mai le kalesia whapot butong Congregational Samoa vai pua. O le au le tete ina urufa o pe au tuto e sasai na le whala e pe o le upu e whai poula. Te le te au whanga ina fo i le niu loa pe au tuto e pāpau ina whatu pe mule o telefonga. Wa upa ia mai ai le vavau e o le wha vavau. Ai mai o ia so mātou leo ma mangalo sa mātou wha matalanga. Sei whai loa fo whanga tusai ma le sa ina le tātou lulu e pena whatulanga ina mo le aso wharaile. Lua se fulu malifito me lua afe lua. Ele nā ma le laina tulanga le wha mai mo na afianga. Ai mai so vavau e pena wha malo si ai so tātou utodo. O le lau fo ina afiai malo tātou sei. Le mo le toi vai malo i puenga o le tulanga. A whai te senei le fina ngalo le ni au lotu. E tolo po ina tu le sei no le tātou lulu. Ele aso wharaile lua suma le wha iuni lua afe lua. Ele mota le ngā ruenga e whakasai vai pua sunma le lua i le auli. Whamoimoina no fo le atua o le amole atu eilu tu so i fuamo so mātou wola i le aso tau poina. Whaaftai, whaiwheau ma le aulotu e whakasa vai pua. Whasisilanga malimutanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. Tapunia talusanga mo le pokalame wha apernitisi lua o lulua. E whasisila atu ma le whaaloalo. O le asfaraile luas fu ma le fito me i le itu la e wha i le afiafi. O le awhangata ina aile tu ina mai o talusanga mo e fie unfale. I pokalame au ina ai matata wha apernitisi nei. Mo mua ka muta po le whau mea fale. Lua ngau si o tōtonga o masini. Tolu, palama, po le whaipaipa, wha so ua mea, 5, inisinia o afi ta vale ma masini, ono, whai moli el tise, 7, whai pusa aisa, po le whai ea malulu, 8, inisinia whai lau el tise, au fia umai masini, whai elektronika. E ma whai ona mau pe patalu sanga, i le ofisa utua na tanga luenga, fo ngā whale lua, Gold Star whale, o ofisa o taui mo whalavelave whafose i a pia, po le la le mtanga luenga i le maketi i Suluaulama, po le upenga ta whailangi, www.mco.gov.ws. Monisi whamtalanga whafsotai mai le vaenga o aperinitisi ngā luenga ma maketi o leipa i le telefoni lua o whawhatasi, lua o whawhalua, i le ofisa utu i a pia, po le mātou au whainga luenga i Savai, telefoni 5 tolfa, po le 5 tolvalu, po le emaili apprenticeship@mco.gov.ws. Whaftai, Sainia, Pulotu Lyndon June Lee, o Fisasili o Pulenga. Public notice from the Ministry of Commerce, Industry and Labour. Closing date for applications to enter Apprenticeship Program 2022. The public is hereby reminded that applications for entry into the Samoa Apprenticeship Training Scheme is now set to close on Friday, the 27th of May 2022 at 4 p.m. for those who are interested in the following apprenticeship trades: carpentry and joinery, fitting and machining, plumbing and sheet metal, welding and fabrication, motor mechanic, electrical, refrigeration and air conditioning, electronic technology, inclusive or electronic devices. Application form can be uplifted from our office, ACC Costa Building,
Unit 201, our branch at the Suluaulama Market in Savai, or visit our website www.mco.gov.ws to download the form. For further information, please contact the Apprenticeship, Employment and Labour Market Division on 20441, 20442, or our Suluaulama staff on 51134, 51138, or email apprenticeship@mco.gov.ws. Whawhetai, signed by Pulotu Lyndon June Lee, Chief Executive Officer. Leo nisi na whasisilanga mwhai ono o maile tātou pukarame le nea Afiafi, pero na yele whasisilanga na maile mtanga luengo pisinisi al muniwe mleipa mo ila tolo fia ufale le bayanga leo le apene nitisi le tausang ya mese foyo le whasisilanga mele kalesia e whakasai vaipua mo le seina leo la tu lulu nvaiso nei ya mo le nofisil fia le tātou nu ya ma nisi foi o fasilanga o le fai no ma o le Afiafi alo tala lava le no tato pokarame ne Suluaulama e o ale no silfio tato no manato ye inicio lato lo famanato ino lato soi foi le so ya mo le ato lo faanga ma famnianga ya te auto ya fa aftai le tua fa populista usanga soi foi mo le ya le ma wato lo le ya tato lo faanga lungo pen failang o no silfio tato no fa molto ya pero alofane tia vale saitaua ma lo lava mana il po kalambe manu tele le Afiafi court place aftail ma futa mai alofane o Caroline Tuala famani mai po kalambe ia o mona lo faanga mai Mercury I Okilani New Zealand tala atu ya tafoi fa fo winna tese tiko ria tu museve ta ila lengang pa ia programs so almanuia ma wa musali sanga le muso fo maloloin sanga tanu Samoa lo ya ula le ta vita tu ngala ma na il peso le fa fianga na ifanau o fa tasi le ma na il peso ma le ma na yo tanga ma lo apoli mauta ya fa tele ma futa mai ula le Taravati a miu fa mosa o mafuta mai Clover Park manukau ma lole soifua ne Afiafi a pe foi a laina tu yang polo mafuta mai sini Australia ia se mato no ya lai fa sa o mai laina tu yang ro no winga pole taimol tatu fa nga lotu ne Afiafi ya na fa mai foi yes ya vie le tour that's right ya sa wa yes ya fa pe foi atu langi fui alo nai na fa mai vie le tua amen ya o laina tu yang fa manu ya mai le sunga le fa fenga mo le up fola ma lo se lu e le ola au na mo le tua fa manu yang ya mo le sunga le fa fenga ya fa tai laina ya o mi fa mosa fa tai le sunga mo le up fola le ne Afiafi fa pel sa uninga matungo fie amene yo lo faanga mo le sunga tofi por sunga fa fenga ya tatu fe ol tal le ne Afiafi malo ati apele upu tu di au mo le mai fa tai le tatu tofi mo le fola after sim fa manianga ya fa wale fa malo si au tau laila tatu pa ile tua jemi uma e manu ya yo tatu fa mo uma ya o avoia tan vasa familia le tua molana upu folfola le Afiafi lo fatu ka place Andrew and your first lady Polu ya lo faanga mole sunga lavale fa fenga mal faltua malo ati a fama vai sa fai ya ol me foi lana malo ile tatu tofi le upu moni lava wale umal fie fa longo le folfola le Afiafi alo tape na lo sunga tofi o tau ona sila le emo uma tangata ile anga iluma mo le ola favau matango fie foi tau te unol mal tapua malo lava tina ngal benga man maftanga malo tau tua God bless ya fa malo ya mane fanga na mai Christchurch ai tongi lalovi na amen mai ya va pe foi laina tu ya na fa manu mai foi laina le maftanga ne Afiafi ya lo fa tu laila ya haleluya Yesu fa ftai
Yeah, glory to Jesus. Thank you, Jesus. Yeah, my love, ya laina. Yes, amen. Yeah, voya tanwasa, praise you, Lord. Glory to God. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Glory, glory to God. Yeah. O tima awa pa'au. Malo ila sunga Reverend Andrew lau fiso mo sauninga matungu fia malo ta pena malo sauni whaftai lau whaipese alolo whaatu. God bless. Malo tia miu whaamosa. Nā rawai, mafuta mai whaftai le, mafuta mai mai mo mai tātou poklame. Ya, whaftai fo i le lang sua i tātou ala ata ia mana poklame o sa whaftai tasi. Ya, malo atu ia mati atoa. Tātou baba ai atu ia Yesu, whaftai le sunga i le taulanga, Reverend Andrew malwhalitua. Nane malu le whakasasi le whanga, o tō soifua au auna, mana ngaluenga le atua, matango fia launga mavi ingo le atua. Peo langine la whaipese, a lo ta pena whaftai sauni, lo whaanga muli mai a menteo New Zealand. Sinapi matapula, ya, whamnianga le Afiafi. Ya, whapena foi kueni na nai o sa malaki, ala lo whatu mai Sydney, Australian. Sunga ya whasau, sunga whiwhiau ya whasau na e. Malo atu lau sunga whawhengainga, whasau Rona Rampo maa, aftai lau sunga tofi mule, au talalea lo fitil mo ulua maatua whapela atu e kalesia ya, whaanga mule seo, meole, whaleanganga i. Meole whiwhiau, whaonga kongule ngor whalitu. Mongko voe oro uso i le papofi. Charmo mafuta le papofi. Ia ngo le bala awine bala amai le vau. Ia whengai le sunga i le alofa atu lau sunga wha whengai nga. Whatua wha perno whaalu ia whengai fwoi mangalwenga le atua. E le naitu le lalanyi ia. Whanyi le atua whengai mangalwenga le whaingo fie ia ai whaangana e mole atu i na ia uso i le whakasati vinei. Tal tono tātou tau nu mai si ui al tātou pokalami le nea Afiafi. Ya, mole atu ele ngā whaftai. Ya, ina ia tātou paanga ngā leo ro tātou ina malangolango ila tātou pokalami. Ya, mwhai ona wina tu sao toi maota manawa. Pe ona il tātou le MCO. Por mtanga luengo pisinisi ana munio mleipa. Ya, whapea full company le SOS. Ya, male tātou le Papas Instant Coco. Por Coco Samoa. Mai a Papas. Ia whaftai le langolango mai tātou pokalame i le Afiafi ma le Afiafi. Ia, tal tonu, nā neil tātou awale aini malili, le afa le valu, ia le tūlai fitu le tātou sa mota ngolongo, ia mniso whawhianga i le amtalia le tātou awale aini malili, ma le tātou atawha solo, i le tūlai iwa, ia ma le tātou atatifanga i le tūlai sifulu, ia mo lau mai moa whawhonga le nea Afiafi, ia, mani te le lava fuafuanga o tutoe le nea Afiafi. O a ia la fisinga o la whaasanga ia le atunu le nea Afiafi. Ia mani tele, nā tōwhoi o tāng fia lava malosi le nea Afiafi. Ia te whai masea lofa. Ia wawe alu le whalo lofa atali mai mātua. Mase foi o tamaiti. Ia aia mani tele le nea Afiafi. Ia te nea Afiafi, ia tō whāsoifua. Tō whāsoifua.